ole clear tu le ngai thatu zong zong te arem family movie theater atang drik emakania in zavain chibai le vekule tun tuma chuan tun tuma kan movie rom preview tur hi crime 101 ania hey achang tu pa hi kan thawanga Chris Hemsworth ania Thor achang tu pa khatila mitam zok chu kan friang ti chun Avenger te po changani engpon ni se kha kha chu kan la soi zawanga tu tenge chang tu rang chi te kha sen crew te po kan la soinga ama sa he kan soi du chu tun lai khu aron lum chhole trana tin vo in lama kha bong kon chimvenga ina kanga kang mei laka in vena film khurpo athakop mei o chu engpon ni sela tun tung kan movie preview tur hi a mu nom dom khop maya he ya genre hi drama thriller kan tiang chi kha ania a story kalphunga chuang Chris Hemsworth hi rukru chereu te poisa te o khatiang ru chuak thin kha ani don ta ni apa don khop maya he thetiang character rang chi hetiang role hi Chris Hemsworth hianin a play vak ngai lova amaro chu tun truma a movie rom play tur a character a role rom play tur chu a mu nom don ani engpo ni sela a trailer te kan clear zoi anga drik ema movie preview low end 3 min lo share sakula tin like comment share lama khan in lo in zoom lo sham don dia a director tu nge ni ya eng produce nge tiang chi te kha o kan ran soi zela ma sa in a trailer in clear do zoi potang Mike Davis suan Sharon Kom su Ruai Tumin akar chanchin su an soya Sharon Kom su akar rong su ashing animo tia zotin Mike Davis ponani thu in achanga akar su kar hlu le manto wang tak man lai chuakani thu te soin kara chuan an tuidun viau maya Mike chuan Sharon Kom su thataka bia in an voi khatin mu na trangin anin ngai na hala ichuanin an kalna mun tur lam chupanin Mike khian Sharon chu akarin atha don ani si naron danglam hala mai tuam pakhat chuan silai phorin midang ho chu atina mai tuam hi tu dang ni lovin Mike Davis ania silai ka thiam le insual thiam ani baka kar khal te chu a ne so viau maya mi roka eizong ani chu la thup ve thlatin FBI lampon an thei lova Mike Davis sian klero le poisa ruk chu a ne so to khop mai ole tikani na trailer scene masaber chu kan clear ta a hey Chris Hemsworth hi Mike Davis sangina ron changdona engpon isela trailer te kan clear thuilu tukma in tu tenge he crime 101 a hian changa tu tenge inlan tiang chi a chang tu te an lokem tu produce nge ania tu nge director tiang chi te kha kan tar lang masale photanga amasaberin he crime 101 a hian tu tenge chang kan clear ho lokang ichuanin crime 101 a chang tu pa ber tu Chris Hemsworth ania Mike Davis role ron play dona tichuanin chang tu nu ber tu ri Sharon Combs kan ti khania Hellberry ania ani po hian film hi a chang han to khopa kan thawina rin om tichuanin mayaya hianin Monica Barbaro aronin landona ormona hian Barry King han kan tiang chi kha aronin landon bokani chuan Mark Ruffalo te pon ron changdona Divona hian Divon Bostic aron changdona tichuanin hey Moni ti mingpu aron changtur hi Nick Nolte anita a Stephen Monroe hi Ted Donovan aron changdon bokani tichuanin Maka hian Paul Andelstein kha aron changdon boka tichuanin hey Jennifer Jason te Corey Hawkins Matthew Dale payment madi yang chi Paul Andelstein kan ti te badak tafi te po kha anorin landon ani engpon ni se khang au kha achang tu te an nia an lok khom khop maya tichuanin hey Mike Davis Chris Hemsworth hi Australian actor le film producer ani ve boka achanchin tlang pui tuna kan clear ho le zoiang Chris Hemsworth hian in film chan hi anga to khop maya kan hriat tur chu 2011 an ti chuata Thora khan achang tu pa ber alo ni ve to ati chuan sang ni som ni an ti chu Extraction te sang ni som panian ti chu The Avengers sa te po khan alo in lan ve to ati chuanin Thor Ragnarok kan ti sang ni som pasaria chu ha po kana in lan lea Thor Love and Thunder sang ni som ni pania po kana in lan ve le to bok ani ti chuan hey Extraction 2 ate po in lana Vacation sang ni som panga ate po khanin alo in lan to boka ti chuanin hey sang ni som pariat ami 12 strong kan ti ate po khanin alo in lan ve le to bok ani engpon isela Chris Hemsworth si chu kan hrevekin arin oma Thor
tele Avenger ang chi te kha khovel huap a film lar ami zo tronga po an dap hi lang chi kha ni ya a mu nom thin a film changa tin ma hi hei a tlangwal tila o mi pahmel thatak palian boxi pian dik do nei ang chi kha ani ya nula lampo hian an star view thin ani hei reels lama te po a interview na te mu tura tamani viewers pon tam thin ani tin a chet vel na hrim hi mi hianin an thli tlaya American mai ni lo khovel ram sang hianin an nga event ron ani ti chuanin he crime 101 hi February ni som pathum sang ni som ni parukhian rem family movie lama en thein chop chu ani dona theater a cho hianin an la chu adona wangin online vela afia lo te chuanin engemo ami lo right group ang chi zo omme the amaro chu afia nge ani do ni chuan February ni som pathum hian rem family lama hianin a en thei don ani ti chuanin achang tu nu ber Sharon Combs Hailey Berry hi tu chi nge nia eng film a tenge alo in lan ve to tuna kan thlir le lokang ti chuanin hei Hailey Berry Sharon Combs angaro in lan tur hi American actress ni in film hi alo chang nem ve to khop me ani po hian union ti te swat fish ate polo in lana sang ni pakhat ani hi chu klema mi sang hluyang reng ve do to khani dakho lang chi sang ni som pathum chuaka te po khat alo in lan towa monster ball sang ni pakhat de ami to film hluyang chi akhani na lo in lan to ti chonin alar pui chu sang ni palia an ti chuata ket umen akhanin alo in lan ve to bokani Hailey Berry hi mitam zok ni na kan thriat thei dan tur chuan ket umen kha ani berang chu ti chuanin never let go sang ni som ni pali tun haya film changa chuan John Wick chapter 3 sang ni som pakuan ti chua po khan alo in lan towa ti chuanin hei gothika kan ti sang ni pathum ang chi ate Moonfall kan ti sang ni som ni pani te Boomerang 1992 ate po khan alo in lan de towa ti chuanin sang ni som pasarian ti chuata kidnap te sang ni khuman ti chu X-Men ate po khanin Hailey Berry hi alo in lan to ni ani po hi American actress ani ya hei film tin man 90s sovela tranga film lo changman to kha ani veya ani hi chu tu te pon kan thro to ome chuanin hei award sang hi alo lavenual to silver beer for best actress sang ni pani te po kha alo la to Academy Award for best yang si prime time Emmy Award ang si te po hengin chu kan soi siang lo wang hun pon min dai lawang eng pon isela anni pani hi tun crime 101 na achang tur langsar le lar le milok pani an ni ya midang hi chu kan spoil vek seng big lawang ti chuan hei crime 101 te pon tia February ni som pathum sang ni som ni paruka an ti chua turi Chris Hemsworth le Hailey Berry te channa turan e wang hian nga khlelan tamatin booking po ati theyaram family durtlang road akian eng po ni sela tuna chonin a producer mo director kha chu a top lama kan soyanga a trailer kan thlir le potang Mike le Sharon chu in movie zelin restaurant changkang taka chuan thil an ei du na tun laia lar em sabuti te po an ei venge arin ombok ti chuan Sharon chu Mike chu bia in ka han en mai chahian imizia tur ka hre thein ka hria ti in a hrila Mike chu mi zia I hre thei zung zung em ni tia changin Sharon chuan kabula darka chan ve an om chuan an mi zetlang pui ka hrevek thei instratut lama an chakem ti po ka hre thei ti in achanga Sharon chuan Mike ne na thuruk engemo in hi ka ring tlatani ti in a hrila Mike chuan engma hril chiang du loin Sharon chu angaina ve khop mai FBI lam chuan nu chuina chu tranin kumni chung Mike chet to na chu an boss chuan briefing nei na naute ne na a hrila mi pakhatin poisa le tlera ulung lu rangka chak man to tak aruk thin thu soin kumni chung chu ruk ru man theilo pakhat an chui towa ani na taka chuan Mike vek ni in Mike hi mi zeibi kania thil ruk te chu a ne so ema wang chuan pathian hne na tranga atalen don anga te chuan angai ve amaro chu chafu rang thei big lovin FBI lampon an ve trana Mike chuan a thil ruk te chu mi pakhat hne na hral chong thinin rukin ei azonga ruka nupui fanau chomatum ani bermai he movie crime 101 hi amunam don ti chu soilo walumania February ni som pathum hian rem family movie theater durtlang road ta a en theidona theater a chawan na chu adora ti sonin
USA lama an premier dona USA American ho te Japanese te Korean ho rolten aizola rem family alo enve thei dona ni ti chunin he movie hi darkar ni le minute som pakua thui turania thriller drama ani ahmunam don khome ti chuanin a director hi abona Bart Layton ania tin director Bart Layton hi anin a script aziaka a story hi aziak ngal boka Don Winslow hi ani na pui ve bok ani ti chuanin he movie produce tu te Amazon lampang de ania he Amazon hi film producer film CM3 hlun lutuk chun ni lawa tun nai chaute tang Amazon ni anron larve tana masa in hey Bart Layton hian eng movie nge alo director eng movie nge alo siam to kan clear anga ti chun Amazon lamina am film ti chua to te po kan clear vele doni amasa in Bart Layton hi a chan chin tlang pui in tar lang le lok te ang Bart Layton hi chu mitam zok hian in kan shelo me theyani hi filmmaker diktak director ani story ziak mal theyang chi mizowa chu ni ta sela he Mike o ang chi yang kha ani ve do na ni ti chunin sang ni som pariat khan American Animals ti hi alo director boka The Imposter hi sang ni som pani khana director boka ti chuan Billy the Kid Cowboy movie kan hretrawanga Billy the Kid ka chu munam ve ni thami cowboy movie te poka alo direct ve towa engpo ni sela Bart Layton hi chu larlituk director larlituk ang khatsu ani big lowa Billy the Kid hi chu kan hretrawanga ti chuan Crime 101 a hian kan hrele tepo in arin ombok ani ti khan Bart Layton chu film director le writer thalituk ani ve boka ti chunin he Amazon Prime lampang hi anron lar khopa eng movie tangen lo ti chu thin tuna kan thir le zoi zoi ang hey The Contractor ti ang reng chi le The Stranger chapter 1 tepo kha kanron preview to khamo chapter 3 chapter 1 tepo kha Amazon lampang hian an lo produce ve to boka ti chun The Housemaid ti ang chi Identity te Alpha ang chi tele Town kan tiang chi anyone but you ang chi te kha Amazon Prime lampang hin an lo produce to boka amaro chu hey Warner Bros kan ti te Sony Lionsgate ang te anga film producer Frank Huile mana tanga lo ding to ang chi kha chu an ni shan lo ani ole ti khanin a producer le a director te chu kan hreta he film Crime 101 hi soitet pot tumila ate lei theilawa chan chu ket umena chang tunu le thora chang tu pa khan an chang tlata hey a chang tunu ber hi Hailey Berry ti te pon oma Hail Berry ti te pon an lama ani chu eng tiang pon lo lam sela Berry ti te po in alam the ani tion Chris Hemsworth thi hey phe chu film a chang nem to tim pro film maker ang chi te po ka ani ve boka he movie hi chu a mu nom don ti la kan soi sual pui tam om lo vetin IMDb a po rating a sanghal view na rin omba eng poni sela a trailer tuna chuan kan clear le photang Michael Seroni chu in kop chau zelin Mike po chu na ngai na to view maya mi rok mi suam chu ngaya nei chau zelin ruk panga hosak chu atum ve zela FBI lampon Mike chu chui ve zelin man ve nge yan tuma ama ero chu mi smart tak ani wangin an man mai thei big lova million som pakhat chuang hum lemziak ta chu ru le in aruk thei zong chu aru fai vek towa poisa tlero engkim chu ru ve zelin thian thar po achar ve zela apon lam dana chuan Uber driver anga omin ani ina dik tak chu ruk kaniya ruk chu ahlok ema wangin car po Mustang nal tak anei towa mi rin na po lo chuak ve zelin mi an ho saka poisa nei phot chuan asuam hrelowa tunlaya me setren khat gold digger ang do ien mi nei manga nung ve trok wangwat mi thisena eizong ang chi kha ani ve a Maika hi ache fu reng do nem athil sual ti hi an man chuak do nem I hredu ni chuan Rem Family Movie Theater February ni som pathum hian local la kan hredon ani ole ti khanin Crime 101 101 101 chu kan preview zota a director Bart Layton ania abon bokatin a actor chang tu pa ber hi Chris Hemsworth ania chang tu nu hi Hailey Berry ania a mu nom dona
February ni som pathum sang ni som ni parukhian vide ni ma chin rem family movie theater a en theidona tuna hiam booking an ti chur to en cha kan tamani chuwang chuanin he crime 101 hi chu film mu nom tak ani dona he mizo ta pun film tam tak kan siam towa an siam zel po inarin oma amaro chu Hollywood ten hi jun te khin chi rol kan la ni lova an ni hi chu he drama thriller ni ma sala en tir nei lo mu nom ni tuk movie yang chi ta kha sa pho hi chu nan nga to ne ke ni mizo film tun ma do sang ni som nulam phei kha chuanin he en tir nei thali tuk ang chi chau kha film hi kan nei thin ta kha zai thiam le rapper nikop me eboni te kira movie atang khanin themina ron danglam chho tran ve do in ke chung ka hria mizo film hi chung te ani wang chuan mizo film te pon ma hi son chho ve zel sela Hollywood te Bollywood te copy chho zelila mo en tir nei tha en tir thatak nei tum kher lovin mo mu no mangzong te pon film hi ron siam ve to thin sela it om khomai ti chuan in crime 101 chu ti khan preview kan zo tho thang towa February ni som pathum sang ni som ni parukhian rem family movie theater in theidona crime 101 and touring kanin muthau don ni tin channel hi like share comment subscribe lama khanin sum lo tur kan ti kha in zawai in mangtha bye bye vekole